učestvovao u silovanju tih devojčica? Učestvovali su Horić Bećir, Taović Enes i ovo treći, Ali Srnać. I ti treći? Da. Gdje su se nalazili roditelji tih devojčica? Bili su, očevi su od djevojčica su bili sa muškarcima, a majke su bile sa djevojčicama, sa drugim ženama. Sa drugim ženama? Da. Jesu li prisustvovali silovanju? Jesu. Ajde mi opiši, kako si ti silovao tu devojčicu od 12 godina? Bila je 14 godina, nije 12. 14, dobro. Moja čerka je bila u crvenoj trenerci, ja sam je obukla. Široka je trenerka bila. Nju kad su uhvatili, odvojili od mene, ona je vrištala, plakala. Kad su pošli da je skidaju, vrištala je. Plakala. Ja joj nisam mogla pomoći, zvala me mama, mama. Nisam je mogla pomoći. Oni su me držali. Ja sam došao do djevojčice, počeo je da je hvata. Ona se pošla braniti i pošla je bježati od mene. Ja sam je sustigao, uhvatio me za ruke, nisam je dao da bježi od mene. Pa sam je skinio haljinu, migačice i počeo silovati. Taj prvi kad je silovo, nije bila je svjesna, ali kasnije nije čula, izgubila se vjerovatno kad su ova dvojica. Kasnije se ništa nije čula, niti je plakala, niti me zvala, ni ništa. Samo je onako ležala na podu. Šta si posle silovanja uradio? Zakuje. Kad su to završili, onda su pucali u nju, pa u mene.